Ibihe byiza kuri mwe nshuti mukomeje gutega amatwi ibiganiro ndetse n'amakuru bya buri munsi tubagezaho turasuje aho muherereye hirya no hino mu duce tugiye dutandukanye tw'isi, mu mwanya mwiza tubazaniye inkuru ivuga ku nkuru ishimishije igeze ku banyarwanda, ariko mbere gato y'uko tubabwira inkuru yacu nyamukuru, reka tubanze duce hirya no hino tubabwire amakuru ari kugenda atangazwa hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye. Duhere muri RDC tubabwire ko igitero cya ADF cyiciwemo nibura abasivili 16, abantu batari munsi ya 16 bishwe kuri uyu wa gatatu ushize itariki ya 22 Nyakanga umwaka wa 2026 mu gitero gishya gishinjwa abarwanyi ba ADF mu midugudu ya Mandeti na Ndiyapanda muri teritwari ya Mombasa, nko muri kilometero 165 mu majyepfo y'uburengerazuba bwa Bunia. Abaturage benshi bahunze ako gace kandi ibikorwa by'ubuzima busanzwe n'ubukungu byahagaze nk'uko bitangazwa na Radio Okapi. Nk'uko amakuru ava muri ako gace abivuga, uyu mubare w'abapfuye ushobora kwiyongera kuko ibikorwa byo gushakisha byahagaritswe kubera ko abagabye igitero bakiri muri ako gace. Hari hamaze iminsi havugwa ibikorwa bidasanzwe by'abantu bitwaje intwaro muri ako gace ka Mombasa kuva mu ntangiriro z'icyumweru. Biravuga ko imirambo y'abo bantu ikiri aho icyo gitero cyabereye. Ayo makuru kandi agaragaza ko kugera muri ako gace bigoye muri iki gihe kuko bivugwa ko abagabye igitero bakiri hafi aho. Dukomeje katubwire ko M23 yasubije Kazadi wavuze ko yasabye kubyaza umusaruro umutungo kamere wa RC imyaka 8. Umutwe wa M23 wahakanye ibirego byatanzwe na Peter Kazadi, umunyapolitiki wo mu ishyaka rya UPDAS riri ku butegetsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, wavuze ko AFC M23 yaba yarasabye igihe cy'imyaka 8 cyo gukoresha ubutaka n'umutungo kamere byo mu burasirazuba bw'iki gihugu. Kazadi ubwo yari mu kiganiro cya Space cyo ku rubuga rwa X yavuze ko ibyo yasobanuye ari ikimenyetso cy'uko hari abitabira ibiganiro ku bibazo umutekano wa RDC bafite gahunda iharanira inyungu z'u Rwanda aho kuba iza Kongo. Mu gusubiza ibyo birego, Bertrand Bisimwa, perezida wa M23 akaba n'umuhuzabikorwa wungirije ushinzwe politiki na diplomasi muri AFC, yavuze ko ibyatangajwe na Kazadi ari politiki y'amakuru y'ibihuha, kuyobya abantu n'ibinyoma. Bisimwa yavuze ko iyo politiki yamaze imyaka myinshi igira uruhare mu gutiza umurindi ubukene mu banyekongo, gusubiza igihugu inyuma no gutesha agaciro abanyapolitiki bacyo. Yavuze ko ikibazo cya AFC M23 n'impamvu irwana bizwi ku mugaragaro kandi ko ibiganiro hagati y'umutwe ayoboye n'ubutegetsi bwa Kinshasa biri kubera mu rwego mpuzamahanga birimo uruhare rw'abakinnyi n'ibihugu bitandukanye. Bisimwa yashimangiye ko nta nyandiko, ijambo, umuhuza cyangwa indorerezi yigeze yemeza ko ibyo Kazadi yavuze. Ashinja uyu munyapolitiki kubitangaza ku mugaragaro nk'umuntu uhagarariye ubutegetsi. Ati nta nyandiko, nta jambo, nta muhuza, nta ndorerezi ishobora kwemeza ibi binyoma bivugwa ku mugaragaro n'umuntu witwa ko ari umuyobozi wa leta kandi yiyita umunyapolitiki w'umunyamurava. Perezida wa M23 yavuze ko urugamba rwabo rugamije kuvana RDC mu miyoborere ishingiye ku binyoma, amacuko biri gusebanya, ivangura n'urugomo. Avuga ko ibyo bikorwa ari byo byagiye bikoreshwa mu guha abanyekongo umwanzi bahuriyeho utabaho kugira ngo abakoresha umutungo w'igihugu mu nyungu zabo bakomeze kuguma ku butegetsi. Dukomeje reka tubabwire ko hari indi nkuru iri kuvugwa kuri Colonel Nanga. Tubabwire ko Colonel Nanga abona Joseph Kabila nk'uw'ingenzi mu gukemura ibibazo bya RDC. Umuyobozi w'ihuriro rya AFC M23 Colonel Nanga Igiobelua yavuze ko Joseph Kabila wayoboye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva mu mwaka wa 2001 kugeza mu mwaka wa 2019 ari umuntu w'ingenzi ukwiye kwifashishwa mu gukemura ibibazo byugarije igihugu kubera ubunararibonye afite mu miyoborere n'amateka. Colonel Nanga yabivugiye mu kiganiro yagiriye ku muyoboro wa YouTube wa Grand Lax ubwo yabazwaga ko ku mubano afitanye na Kabila usigaye atuye mu gice kigenzurwa na AFC M23 ndetse n'uruhare ashobora kugira mu bibazo bya politiki RDC irimo.
yavuze ko mu bindi bihugu abahoze ari abakuru b'ibihugu bafatwa nk'abantu bagifite akamaro, bakifashishwa mu kubaka igihugu aho kubashyira ku ruhande nyuma yo kuva ku butegetsi. Ati mu bindi bihugu uwahoze ari umukuru w'igihugu ni umutungo. Muri Kenya ubona uburyo bafata abahoze ari abakuru b'ibihugu, muri Ghana ubona uko bafatwa, ndetse no muri Afurika y'Epfo ni umutungo w'ibihugu byabo. Colonel Nanga yavuze ko RC ifite ikibazo cyo kutabyaza umusaruro ubunararibonye bw'abayoboye igihugu mbere, kandi ko Kabila ari umwe mu bantu bafite amateka ashobora kugira uruhare mu gukemura ibibazo by'igihugu. Yagaragaje ko hari ubwo ibihugu bisaba abahoze ari abakuru b'ibihugu byo hanze kubifasha gukemura ibibazo, bikirengagiza abahoze babiyobora bafite ubunararibonye bazi neza uko byakemuka. Ati ku bijyanye n'ubuhuza usanga hari abahoze ari abakuru b'ibihugu bazanwa kugira ngo bakemure ibibazo byacu, kandi nyamara abo batazi ibibazo mufite, ariko hari uwo mufite, none se mumukoresha iki? Ku mubano wa Joseph Kabila ndetse na Colonel Nanga. Colonel Nanga yavuze ko uhagaze neza, amugaragaza nk'umuntu wahoze ayoboye igihugu ukwiye guhabwa icyubahiro. Ati dufitanye umubano mwiza cyane, umuyobozi wacu wahoze ari umukuru w'igihugu, wahoze ari perezida, hakwiye kubahwa. Colonel Nanga kandi yavuze ko Kabila agifite ijambo muri politiki ya RDC. Ati aracyafite ijambo? Igisubizo ni yego. Uyu munyapolitiki yakomeje avuga ko kuba Kabila yarayoboye RDC igihe kirekire bituma agira inshingano mu rugendo rw'igihugu. Hagaragaza ko yifuza ko yagira uruhare mu bikorwa bigamije gukiza igihugu. Kuri AFC M23 byigeze guhiswa ko yatutumbyemo umwuka mubi. Nanga yavuze ko ku makimbirane ari hagati y'abarwanyi cyangwa abanyamuryango b'iri huriro, agaragaza ko M23 na AFC ari urwego rumwe. Ati M23 cyangwa AFC ntabwo ari ibintu bibiri bitandukanye. Colonel Nanga yatanze ubutumwa mu gihe muri Nzeri umwaka wa 2025 urukiko rukuru rw'igisirikare cya RDC rwahamije Kabila uruhare mu ntambara ibera mu burasirazuba bw'igihugu, aho rwamukatiye igihano cy'urupfu. Muri iki gihe Perezida Felix Tshisekedi wa RDC ari gutegura ibiganiro bidaheza bizahuza abanyekongo, bivugwa ko adashaka ko abahagarariye AFC M23 na Kabila babyitabira. Dukomeje reka tubabwire yuko muri Uganda urukiko rwanze kurekura by'agateganyo Major General Birungi. Urukiko rero rwa gisirikare muri Uganda ku wa kabiri rwanze gufungura by'agateganyo Major General James Birungi wahoze hari umuyobozi mukuru w'ubutasi bwa gisirikare, nyuma yo kunanirwa gutanga ingwate, byongera igihe cye muri gereza ya gisirikare ya Makindye mu rubanza rwagaragaje imyitwarire mibi ivugwa mu nzego z'ubutasi za gisirikare za Uganda. Birungi rero wayoboraga ishami rishinzwe ubutasi bwa gisirikare, ubu rikaba ari ishami rishinzwe ubutasi n'umutekano rya gisirikare. Rero azakomeza gufungwa kugeza ku itariki ya 31 Nyakanga, ubwo urukiko rwa gisirikare rwayobowe na Brigadier General Richard ruzatanga umwanzuro warwo. Ashinjwa ubugambanyi n'ibyaha bifitanye isano n'umutekano, akaba ari umwe mu basirikare bakuru ba UPDF bari mu kazi cyangwa abahoze ari abakozi b'ubutasi bakurikiranwe n'urukiko rukuru rwa gisirikare. Birungi yatawe muri yombi muri Kanama 2025 nyuma y'iperereza ry'akanama kari kayobowe n'umugaba uwungirije w'ingabo zirwanira ku butaka Lieutenant General Samu Okidingi, kakoze iperereza ku bikorwa by'ubutasi n'ibikorwa byo kurwanya iterabwoba mu gisirikare. Nk'uko abakoze iperereza babivuga, ngo ryagaragaje ko hari amakuru y'ubutasi yahimbwe, gukoreshwa nabi, isuzuma ry'iterabwoba ndetse n'ikoreshwa nabi ry'amafaranga agenewe ibikorwa. Akanama rero bivugwa ko katanze icyifuzo cyo gukurikirana Birungi n'abandi basirikare bakuru, nk'uko iyi nkuru dukesha
Times Reports ivuga. Abashinjacyaha bavuga ko amwe mu makuru y'ubutasi y'ibinyoma yakoreshejwe mu gushaka amafaranga yo gukoresha ibikorwa by'umutekano, aho nyuma hafashwe abasivili bashyirwa imbere bagaragazwa nk'abiyahuzi bakoresha bombe. Mu yandi mahano yakozwe arimo gukurikiranwa harimo iraswa ry'umugore warasiwe hafi y'isoko rya Karerwe, n'undi ukekwa hafi y'ingoro y'abahowe Imana Gatolika ya Uganda i Munyonyo. Bombi inzego z'umutekano zavuze ku mugaragaro ko ari abiyahuzi mu bikorwa bitandukanye mu mwaka w'2025. Tunyarukiye rero ku makuru ari gutangazwa ku gisirikare cy'u Rwanda RDF. Reka tubabwire ko ba ofisiye ba RDF bitabiriye amahugurwa ku mategeko agenga intambara. Iri rero bikaba byarabaye kuwa gatatu. Aba ofisiye b'ingabo z'u Rwanda RDF baturutse mu mitwe itandukanye bitabiriye amahugurwa y'umunsi umwe yabereye muri Lemigo Hotel i Kigali ku mategeko mpuzamahanga agenga intambara, yateguwe na komite mpuzamahanga y'umuryango utabara imbabare ariyo ICRC. Aya mahugurwa yatangijwe ku mugaragaro na Lieutenant Colonel Simon Kabera, umuvugizi wungirije w'ingabo z'u Rwanda, ari kumwe n'umuyobozi wa ICRC mu Rwanda Madamu Aurelie Ngranje. Aya mahugurwa yari agamije gusobanurira ba ofisiye uburyo amategeko mpuzamahanga agenga intambara agira uruhare mu bikorwa bya gisirikare, cyane cyane imyitwarire mu bikorwa by'intambara, gutegura ibikorwa bya gisirikare, gufata ibyemezo no kurinda abasivile mu bihe by'intambara. Aya mahugurwa yibanze kandi ku ikoreshwa ry'amahame y'ingenzi arimo kutarasa abasivile, gukoresha ingufu za gisirikare aho zigenewe, no gushyiraho ingamba zikumira amakimbirane. Abashishikariza gukoresha ayo mategeko mu gutegura ibikorwa no gufata ibyemezo bya gisirikare. Reka tubashimire, tubabwire ko amakuru yacu ari aha tuyasoreje muri aka kanya, kandi tubasaba gukora subscribe kuri channel yacu kugira ngo amakuru yacu ajye abageraho ku kanya kandi mu buryo buboroheye.